Rwanda mu karere ka Ngororero mu murenge wa Gatumba habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Abaturage bakimenya ano makuru bamwe barize, abandi bagira ubwoba, abandi bifata ku munwa. Hagaragaye umurambo w'umusore uri mu kigero cy'imyaka 15 y'amavuko, bamwishe bamujugunya mu mirima y'imyumbati, barangije bamutwikiraho amababi y'imyumbati. Kuri iki gicamunsi mu masaha ashyira saa moya za mu gitondo, umuturage ubwo yacaga agiye guhiga ubuzima, yari agiye guhinga, yise abona uno musore, nibwo kuvuza induru abandi baturage barahurura. Bakiyagera bahise bahamagara ubuyobozi, ubugenzacyaha bwahise buhagera butangira gukora iperereza ku wishe nyakwigendera, dore yuko kugeza amagingo aya ngaya batarabona uwishe nyakwigendera. Amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Bugesera. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo habereye naho ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Ni mu gihe umugore uri mu kigero cy'imyaka 55 y'amavuko bamufashe ari gusambanya umwana w'imyaka 18 y'amavuko, dore yuko uyu mugore yarangije gutabwa muri yombi n'ubugenzacyaha akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana w'umuhungu. Incamake y'amakuru imbere bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahire mu karere ka Ngororero mu murenge wa Gatumba. Abaturage barize, abandi bifata ku munwa bacyumva iyi nkuru y'incamugongo. Ku iki gicamunsi hagaragaye umurambo uri mu kigero cy'imyaka 15, dore yuko uyu murambo abawishe bakajya kujugunya mu murima w'imyumbati. Ubwo umugore yaragiye guca ishuro agiye guhinga, yahise abona umurambo, arangije avuza induru, dore yuko abaturage bahuruye bagatabara. Abaturage bakihagera basutse amarira bagikubita amaso umurambo w'uyu musore, mbese bazana ibintu byo kumutwikira, dore yuko bamwishe urupfu rubi. Ubwo bamutemaguye ahantu hose, barangije baraza bamubika mu murima w'imyumbati, dore yuko ubugenzacyaha bwahise buhagera bugatangira gukora iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera. Amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo, naho habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugore uri mu kigero cy'imyaka 51 y'amavuko bamufashe ari gusambanya umwana w'imyaka 18 y'amavuko, dore yuko uyu mwana yari umuhungu. Abaturage bavuga yuko abagore bakuze bakunze gushukisha abana bakiri batonya amafaranga kugira ngo bakorane imibonano mpuzabitsina. Ubugenzacyaha bwataye muri yombi uyu mugore akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana w'umuhungu w'imyaka 18 y'amavuko, dore yuko abaturage bavuze ko ibi ngibi byeze, aho abagore bakuze bakunze gushukisha abana bakiri batonya kugira ngo babasambanye babahereze amafaranga. Hari n'ababikora babigize umwuga, bava gusambana ahandi bagahamagara b'abana bakiri batonya bakaza bakabasambanya bakabahereza amafaranga, dore yuko abaturage bavuze ngo se n'abagore basigaye basambanya abana b'abahungu. Koko nibyo, ntago mwibeshye. Amakuru yacu tuyasubikire hano niba bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru nakagaruka, ngiye mwari mubana mwana makuru, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Turabakunda cyane, Imana ibahereze umugisha, cyane cyane wakoze subscribe uruwa agaciro. Ibyo tugezeho ni tubikesha, ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Urakoze cyane, Imana ikurinde iguhezagire.